Europe, in the Middle East, and in Africa, and from 25 different nationalities have spent from 1998 to 2007 years. That she spent from 98 to 2005. Mi smo danas u Berlinu, Bundestagu, pozvani smo od generalne direktorice UNESCO-a da se obratimo studentima koji su završili seminar na Freie univerzitetu u Berlinu. No najvažnije je danas, na ovaj dan 11. juli, da svoje misli uputimo žrtvama genocida i da i sa ovoga mjesta iskažemo svoje suosjećanje sa porodicama i da danas 175 žrtava genocida budu ukopani u miru i da nađu svoj smiraj. Porodicama koji danas ukopavaju svoji ne možemo ništa drugo reći nego zamoliti dragog Boga da im dadne sabor, a svima nama i cijelom čovječanstvu da bude pouka da zločin ne smije biti isplativ i da zločinci moraju biti kažnjeni. Ova simbolika baš na 11. juli da nas se pozove da govorimo o ljudskim pravima, o budućnosti 21. stoljeća, daje nam za pravo da kažemo genocid u Bosni i Hercegovini nije samo naš problem u Bosni, nije samo problem žrtava genocida u Srebrenici, već je to problem cijelog čovječanstva, jer to jeste zločin protiv čovječanstva. I rezolucija Europskog parlamenta da je današnji dan sjećanje na srebrenički genocid je još jedan najuvjerljiviji dokaz da oni koji negiraju genocid čine ponovo genocid. Zato bi poruka naša bila iz Berlina danas i iz Bundestaga pred vrlo uglednim ljudima iz čitavog svijeta da Bosna i Hercegovina i svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu treba da vjeruju u bolju budućnost i treba da znaju da zločin ne može proći nekažnjen i da Srebrenica ostaje vječita mora savjesti cijelog čovječanstva, a posebno Europe.